pasar Minggu. Ya, deket sih dari sini ke pasar Minggu. Kalau capek minum air teh manis. Babe Idin tadi berisik sama saya mau nyanyi lagu malam Minggu. Padahal nih sekarang malam Kemis. Ya malam Minggu. Gak apa-apa Be ya. Apa-apa. Tarik. Kalau gua pantun gaya anak Betawi. Bagaimana? Kepiting menjepit kerang di lubang batu. Cakep. Pasang kuping biar terang. Gua anak cucu Bang Jampang. Jakarta jangan macet banjir mulu. Yeay. Ayo Be. Oke. Minggu saya pergi ke bioskop bergandengan ame pacar nonton koboi beli nasi tahu-tahu kehabisan jaga gigi terpaksa beli katutan. Nonton dua-duaan kayak nyomel dan tuan di gedongan. Beli minuman kantong kosong rendahan malu amin tunangan kebingungan. Gue terpaksa nganterin masuk kampung, keluar kampung kegelapan. Sepatu baru aja dibeliin. Dasar siang pulang-pulang injek ituan. Nonton dua-duaan ayah nyonyi dan tuan di gedongan. Mau beli minuman kantong kosong londangan baru ame kebingungan. Dalam abis ayah terpaksa nganterin dua kampung masuk kampung kegelapan. Satu baru aja dibeliin. Dasar siang pulang-pulang injek ituan. Aduh asiknya nonton dua-duaan ayah nyonya dan tuan di gedongan. Mau beli minuman kantong kosong londangan lalu ame tunangan kebingungan. Terima kasih. Judulnya ini dari budaya kita selamatin alam ini. Pulau Pandan jauh di tengah, di baliklah pulau Siang Sadua. Biar gua jatuh di sana, tapi gua ingat sama lu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terus naik ke atas. Ya.